uZulu mkhulu kanye naye imisebenzi yakhe. Inkabi ifike yenze ey'bukwayo ukujika amakhanda bonke babukela kuyo. Inkabi ukuphatha yayidalelwe mayifika kumqhudelwano iy'ndondo ivele iy'thathele. Inkabi igezile ibhili yamanzi ikhuphukile ilahlela ubrenude. Thiya ubuhle bensizwa iy'nkomo zayo kodwa le ngokugqoka kwayo yiphimbo layo angisayiphathe yokucula kwayo. Le nkondlo bengifisa ukuyibhala ibe samlayeza, umlayezo usancwadi, incwadi esagungxenxa sakukhuthaza. Uma kwenzekile ifike emadlebeni akho ungidlulisele yona iziyofika kuZulu omkhulu sengisho uBig Zulu uqobo lwakhe. Umtshele ukuthi sibonge igalelo lakhe akasibulali ngendlala indlebe uyayithakela ukudla kwazo. Umculo wakhe siyawuthanda, nami ngiyathanda ukuqhubeka ngiyihaye le nkondlo, kepha sengiphazanyiswe iwona umsakazo ngoba usuvele wadlala le ngoma engenza ngiphumele ngiyonyusa ivolume ethi inkabi ivikela mbuso. Ngukapteni umlobi walelu usiba nephepha, inkaba izondi lokho ngikwazi nawe. Nami ungangithwesi amazondo ngungaqedi ukhala inkondlo. Kapteni ngitholakala le number ethi 082 239 48.